Нариман Жилял Аға Қардаш Ахтемовларынан давасы бойынша соруға чеккенлер. Ишгалжы құветшілер декабрінің 14-де сабат тұтылған Қырым татары Куртумер Чалгозовны азат етті. Оның сөздеріне көре көзлеріні бағлап, оны Ахмеджетке оңа белі олмаған бір бинаға кетіргенлер. Анда оны Ахмеджет районынан Анғара көйінде газ борусында япылған диверсия давасы бойынша сұраштырғанлар. Айны дава бойынша Меджлис рейсінің бірінші муавина Нариман Жилял Аға Қардаш Асан Азиз Ахтемовлар тақып етілмекте. Куртумер bu вақиялар аққанда іч бір шей білмегенні қайд еткен құветшілер яқын күнлер оны кенеде сұрауға давет етежеклерін айтқанлар. Тінту девамында алынған телефонны қайтара бермегенлер. Ишгалжелер Куртумер Чалгозовны декабрінің 14-де тұтты. Саат 5-те Қурантасы яшаған кефе жеварандаки Приморский қасабасындаки евге рус құветшілері сұрып келген. 3 саат девамында Силя Афьон ве ясақ етілген эдебият қыдырып евні аст уст еткенлер. Ясақ етілген бір шей тапалмайып, оның телефонына тұтып алғанлар. Куртумернің ана бабасына тентуф протоколына имзалатып, оқуларын алып кеткенлер. Чалгозовлар Қурантасы ақшамға қадар оғлы не ерді олғанны білмеді. Украина тышышлерін әзірлігінде Куртумер Чалгозов тұтылмасына сесленділер. Украина дипломатлары Русияны ишғал етілген Қырымда сияси тақыплеріні тоқтатмаға чағырды. У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джиляла та братів Ахтемових. Згідно з нормами міжнародного права, Росія, як держава-окупант, зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму та звільнити Нарімана Джиляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх громадян України, які утримуються незаконно. НАТО Украинада yüz берген вазиетні тақып етмекте. Русияның тежавузы палыға шығажақлар деділер. Бұны НАТОның баш катибі Йенс Столтенберг Брюксельде Гуржистанның баш назирінен көрішкені вақыт айтты. Оның сөздеріне көре Гуржистан ве Украина өзлері кімнен иттифақдаш олмақны сербез сечмелелер. Ми сьогодні розмовляли про ситуацію в регіоні, зокрема і в Україні. Ми погоджуємося в тому, що НАТО відстежуватиме ситуацію і уникне ескалації в цьому регіоні. Будь-яка агресія Росії дорого коштуватиме їй. Хочу додати, що Альянс продовжить надання допомоги партнерам у зміцненні безпеки і обороноздатності. Рус ишгалжелері Украина арбейіні яралады. Бірлешкен құветлер операциясы штабында хабар еткенлеріне көре ұшымды екімлерінің незаретінде болуна. Душман Донец юнелішінде олған гранитный аве Авдеевка емайжелеріні 100 грамм калибрлы майнларнен ұжым еткен. Жебенің дегер қысымларында да тынчыде келеді. Анда ишгалжелер гранат аве құршынаты жетіртібатларына құлланған. Украина майжелері қаршы атеш açып, провокациялар тоқтатылмасыны мечбур етті. Ама сабадан ишгалжелер кенеде атешкес режиміні бозған. У напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Киев акимиеті көчмеге мejbur olған Қырым татарлар үшін мескен құрылмасы үшін топырақ тапып болама екен. Баш назир муавины ишғал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша назир Ирина Верещукның сөздеріне көре, қарар Киев жолбасшысы Виталий Кличко тарафындан блок етілмекте. Оның сөздеріне көре Николаев и Херсон акимиеті топырақ мәселесіні тез чезген. Анда көчмеге мejbur olған Қырым татарлар үшін мескен құрылмасы кележек сене февраль айында башлатылмалы. Ирина Верещук Киев мэрі Кличконы топырақ тапылмасында ярдым жолмаға чағырды. Херсон і Миколаїв виділив. Київ відмовляється виділяти земельну ділянку для будівництва житла для наших внутрішньопереміщених осіб з числа кримських татар. І я хочу ще раз звернутися до мера Кличка. Будь ласка, ми маємо можливість. Турецька сторона за свої кошти готова побудувати і сама готова взятися за будівництво. Дайте нам земельну ділянку, не нам особисто, дайте тим будівничим, які будуть будувати це житло, і внутрішньопереміщені особи уже до кінця 2022 року змогли б отримати своє житло у Києві.
Топрақ бүтінлігі стабиллік ве телекөсілік темеледір. Бұл ақта Киевде кечірілген халқара түгерек маса черчебесінде сөз үрсеттілер. Оны Дүния диаспоралары ассамблеясы, Украинаның Милли ассоциациялары, Украинаның Азербайджанлар конгрессы ве Европаның Азербайджанлар конгрессы тешкіл етті. Халқара диалогта Украина, Европа бірлігі, Түркия, Азербайджан, Гурджистан ве Молдовадан экспертлер ве дипломатлар иштирак етті. Мушавереде топрақ бүтінлігі қорчаланмасы эм Шарқи Европада эмде комшу регионларда телекөсілік кефалеті олғанны қайдеттілер. Азербайджан территориясынан ишғалі екінленген аққанда да лаф үрсеттілер. Украина Азербайджанлары конгрессінің елбашысы Равшан Тагиев айтқанына көре, өз топрақ бүтінлігіні қайрыдан тіклеп, Кавказда стабиллікні темин еттілер. И так далее, и двусторонние отношения укреплять, региональную безопасность надо создать. Потому что, в принципе, территориальная целостность и так называемое, то, что было использовано, гибридная война со стороны Российской Федерации, якобы ущемление русскоязычного населения, не имело ничего общего с реальностью, где, в том числе и по ряду принятых и Организации Объединенных Наций и других принципов по тому, что так как они использовали право нации самоопределения, никакого не имело почвы. Потому что народ, там, который живет в Крыму, он являлся украинским, там коренные жители, крымские татары и другие украинцы. Авропа Азербайджанлары конгрессінің елбашчысы Сахель Гасимов кечкен сені Азербайджан өз территориясыны азат еткен вақыт диаспораның ролі аққанда тариф етті. Они должны работать день и ночь. День и ночь. Я знаю, что у вас очень сильная диаспора. Насколько я знаю, что даже в Бельгии есть такая деревня, где украинцы. Если я неправильно говорю, вы поправляйте меня. Я знаю, что в Канаде очень много украинцев проживает. Вот с кем вы должны работать. Вот кто постоянно должен каждый день работать в Европарламенте, Еврокомиссии, с политической партией Европы. Украина халық депутаты Людмила Буймистер Русия тежавузы аққанда тариф етіп, оңа қаршылық көстермек үшін НАТО ile ишбірлік yapılması ve халықара жемиетінің дестегі аққанда тариф етті. У нас есть беспрецедентная, наверное, поддержка стран-членов НАТО. Особенно последняя эскалация ситуации на границах с Украиной показала, что чем больше агрессии проявляет по отношению к нам Российская Федерация, тем более сплоченными становятся наши партнеры в поддержке Украины. Уже Совет министров стран-членов НАТО принял решение о предоставлении Украине военной авиации в случае дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. Или, в принципе, пересечения хоть одним русским военным границ Украины. Также, по неофициальным данным, страны-члены НАТО в индивидуальном порядке готовы предоставлять вооружение и помогать Украине защищать свою территориальную целостность. Украина Назирлер Шурасы адаптив карантинына кележек сене мартынан 31-не қадар девам еттірді. Бұны баш назир Денис Шмыгаль үкімет топлашуы девамында хабар етті. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, тобто на протязі першого кварталу ми будемо продовжувати карантин щонайменше. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі. Баш назир Украинада буйуклернан %40 коронавирусқа қаршы ашыланғанны хабар етті. Күн-күнден ашылану тезлігі эксілмектедей. Бұндан себеп баш назир ашыланғанларны вакцинацияға қол тұтып информацион кампанияға қошылмаға чағырды. Саме завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. В той же час, поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватись всіх встановлених карантинних обмежень. Украинада кечкен күн девамында 8.000 инсанда чин вирусы белгіленді, 356 хаста вефат еткен. Хасталарының чоқ сайысы Киев шерінде қайд етілмекте. Ең чоқ вефат еткенлер Днепропетровск велетінде, анда 29 кіші хасталықны еңі боламаған. 3-ші күнанда бөлі статистикадыр. Хасталықның еңгіл кечірмек үшін екімлер ашыланмаға чағыра. За минулу добу 142 921 людина була вакцинована проти коронавірусної хвороби.
Із них перше щеплення отримали 47 137 осіб. Завершили курс вакцинації 95 7084 людини. Кошма ученже ашылануына яптырған инсанларға айры сертификат берілмейдек, ешіл сертификат қалажақтыр. Сөз иммунитеті зайыф олған инсанлар ашыланмасы аққында кете. Сертификатның тарихы да деңішмейдек. Екінші доза яптырылғанындан бір ел демаманда күчі олажақтыр. Ученже ашыны екінші доза яптырылған сон 28-ден 90-ынчы күнне қадар яптырмақ керектір. Сағлық назірлігінде девлет тарафындан ашыланғаны үшін 1000 гривна алмаға істеген қартларға шартларны аңлаттылар. З 1 січня наступного року люди цієї вікової групи можуть витратити 1 тисячу на соціальні потреби, зокрема, оплату ліків. Для них у держави лише одна умова – повна вакцинація проти COVID-19. Украина глобаль ковид-сертификатлары ағына қошылажақтыр. Бұл шетел сеферлерні саделештірмелі дейлерін әзірлікте. Незабаром з українським ковід-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатись до глобальної мережі ковід-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових ковід-документів для перетину кордону. Ашыланған Украина ватандашлары ПЦР-тест япмаздан ве самоизоляцияда bulunmazdan çetel memleketlerге бара білежек. Шымдылық 52 мемлекет дия елевесінде олған ковид сертификатларына танымақта. Ишгалжилер 352 инсанда чин вирусы белгіленгенні хабереті. 30 кіші хасталық ағырлашмас нәтижесінде вефат еткен. Франкистанда ковид-пандемиясынан 5-ші далғасының ең yüksek көстергічі. Бұны мемлекетінің сағлық назиры хабереті. Дуже високий пік, коли хворіє по 50 тисяч щодня. Це найвищий показник, який ми бачили з початку пандемії. Я поки не можу сказати, чи буде за цим піком спад. Оның сөздеріне көре яқын күнлері хастахане ве реанимацияға түшкен хасталарының сайысы баяғы артажақтыр. Назир ағыр аяқлы қадынлардан ғайыры еркесіне ашыланмаға чағырды. Авропа бірлігінің дигер мемлекетлері шусырада Австрияда ағыр аяқлы қадынлар үшін истисналар бар. Январь айында Франкистанда пандемияның яңа далғасы башлана біле. Оны омикрон штамы кетірежектір. Дүния сағлық тешкілятында хабер еткенлеріне көре, бұл штам енді 70-тен зияде мемлекетте қайдетілген. Ойсе бұйық глобаль рисклер кетіре. Экспертлер қайдеткеніне көре опек юқыншыл олғанны бақмадан дигер штамларға көре ондан еляк олған хасталарының сайысы азжа. Хвиля варіанта Дельта дуже серйозна. І зараз зима, тому люди проводять більше часу в приміщенні. Також вони, мабуть, менше обережні, бо починають втомлюватися, тому що їм казали, що це невдовзі закінчиться. А незабаром Різдво, тому всі хочуть піти магазинами і так далі. Шымдылық Франкистан хастаханелерінде тахменен 14 бен ковид хастасы болынмақта. Июнь айындан берілі бұл ең yüksek көстергіштір. Интенсив палаталарда тахменен 3 бен хаста болынмақта. Украин сыңыржылары Борисполева лиманында озыны мақсус қызметлер хадим олырақ танытмаға тырышқан Русия ватандашына кечірмеді. О Абу-Дабиден учып келген. Башта о автосервисте чалышқанны хабер еткен. Украинаға не үшін келгенні векім оны қаршыламақ керек олғанын аңлатып оламаған. Сон Санкидерсін ФСБ ве истихбаратта қызмет еткенні ве Путиннің тақымында олғанны айтқан. Атта Русия қараманы унванны алмақ керек екен, ама сон оны тақып еті башлағанларны хабер еткен. Бұндан себеп еркек Украин мақсус қызметшілерінден ярдым сұрамаға істеген. ЦРУ связаться и с немцами. Немецкая спецслужба меня сюда прислала в Россию. Я в команде Путина работал. Я сотрудничал до 2000 ГРУ разведка и ФСБ до 2007 года. Затем я перестал с ними сотрудничать. Они меня обманули, не дали Героя России, не оформили.